adaye papa adaye and is your daddy and also when it's your daddy no ye be sampling for question ba akopɛ say cars no efrin fa ne wura be wura odan ha musi etogo gas efrin fa ne wura odan ha say ya omo ye say omo ye operation cars ni nyina ayira yes akɔhye fie mu oh me for man ba ko ka o say wa packet fie 4 days enti ade enti ne nkɔhwehwɛ omo no ye bank rollers omo kɔtotɔ cars no ne omo nkasa ye mi so omo ba bi omo kɔkɔ car ni free every buy cause omo mutwi na ye drivers keke they are just drivers amakurum nso ada ho kakra amakurum adwo first na bompa ne door so do traffic no nso kɔ form kakra nka one district one factory ye adwuma nka ya hadwu ye nka akwehye ho no mo okɔ kan MPP ni bi so o ma won ka because we making a party on popular nsemhunu keke nsemhunu keke we making a party on popular over onipa no ekom de no onya duane ndi ene wotwi ka ya je asi ho onana na bankyere nti so say make a party on popular sankrofo no om de kom ne anibre om beto ahye so what yetna ho sa wo jeje tan so ebe bo kan de ama kwaku mame no ase ate ba me kokran ma mincha Kings and Queens barbering shop okay e wa mentia with me live azi anopeche ye de the shortest barber in Ghana azi kwame asante wa chen won kwame asante wa chen no kwame asante wa sen no oh ye de radi ase kwame asante mo ba mu mbuai e na kwa na nye oh eye kakraba on so on ne de ne fata no kwame asante de on hwe na ase wanyia puan bi ono de esenanim ne nipadua na esen pa peja otinam hwade kwame asante abusia ma mentoa so wa no me da se kwaku 40 minutes after 8 live on Ahenkana 3.3 FM ejano ya so ne ha no mu fie ha na no pay no awurade nyankopon wo ebetoa fo afikyire ebe se odwere bi ye ka no kore ndi sa wo party no a wo ka kyerem se ye party and you watch it to watch it amenwere me hono yanku yanim kura ma memfa odachi nti 2 minutes bi mfa ntoa so ne yentoa ye nkomo twetwen so odachi nti bako odachi nti mienu odachi nti me da se yenwianim o radio papa abozege thank you too afei radio no se he fa ne kofa enkrofo bi se radio ni nkwa kire wo mo yare wo muntie Abozege 93.3 FM. We are the best in the East. Anunti. Adinshia wa chim da manso across subu abrenansi kotokom chia achim anyinase odankwanta ayrebi jadem jaha swodro wisa achiase achim asane batabi asubu a asuoso anamase across asanteman kwama kura ani enkuro to a atwa empatam wonyine shia bia obia tie Abozege 93.3. We are the best in the East. Yawo achim abuabu wakasa wie afa wo pewu ahaya na abetie wo pewu ahaya na abetie Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Thank you. Omu wi omu hu tie ne hada omu se ye make omu party on popular no omu se ye make on popular so ntumi nya tie because ye adwuma pa wonim o ya aware pass ye adwuma pa no kura na ni wabo nsan hu ntia ena woda chintini me dey ma wonie me pa che utie me o ye driver he ma me nkasem bi nkyerɛ wo abrabo na ye bɔ no ebia na be ya wo se baby a wo ne ye kura ase ana se de wa sha ase ne sa eni nti no ummu no me pa che do not despise your own little beginnings ade na wa sha ase no don't despise it me mu na ni mutia na say radio no ewo abo enhye da ni nkran ni kumase ni ba bia yi nti me dress basa ade aba bra behwa Ahenkan ha boys ne te atum ewurade ye che ne adwuma BBC atete atum anope mu amohwe o Facebook mu abedi adanse say odi Ahenkan mrante ye ni abie omo so omo papa respect your office. Take your office serious. There's a concrete pana kokotena ka bi mu. Na mate no a wote ka ni mu no, wo man nsa so say yes, wo akire ono fa wo sika bra ewurade nyankopon. Eno na minua no Muslim fo beka say la ila ayila la. Ewurade emframa betu afa wo so no.
because ono na psyche na adwen say mate adwuma de eye honam kankan ne de but onim say ne office no no obi nso so psyche na ho say me kodwam akwa akoton jene eni nti jene na me koton de ngwa se me sha atare papa ono nso de wa psyche ne ho de te ho no me so me ko na nkwasre dem slaughterhouse de ye nresi nse kotu hwan ne ka kire wo ena won so wa cycle ho saa me pa che wo adwuma na wo ye ne sisi ya ne ho ne your office sometimes me fro car bi wo aboabo ne importem ha no mo na ma board driver na ba so in fact taxi drivers am wo aboabo mu twika call dan ne e ka ho bebre no ani abie wo hwese de o ma siesie ka ni mu awura ma otim sampa yes. That is their office. On the office, no. And it is a me mami office. And yes, secretary dia. And ya wa wutie me anopa yi won so me ka kire say baby a wo bia that is your office. Adwuma na all ye na your office and it di honi. Di e hono eni. What you say? Take your office serious. When I catch also your driver, or your taxi driver or Ghana, how would you mean coat? When I catch you. When I catch also your taxi driver, won't mean resi or your truck driver, won't mean resi in sheko to more time. When I catch you. Dress ye. See, not take your office in this serious. And fen yagro. Who sorry, I no pa Gary, and can't tell me so. Me could be mate into your Gary, the mean be. When I catch you. Gary, see. Ye dress it. Ko spray papa for gu Sikana ya wunya ukodi mate ya wunya for be dress it. Set a standard for yourself and take your office serious. Eye born a wo bad, that is your office. Into socks, jerseys, PE dress and your man with a training, you know. Take them serious. Take a very good care of them. Uncle Bobo mama meja wo singlet ne wo socks wo PE dress no abeto egu opacha sa mpacha. You are not a serious human being. Take your office serious. Take your office serious. Ebia na wo ye adwuma wa sorry. Wo ye church elder. That is your office. Take it serious. Dress ye. Wo ye sorry panyini. Dress ye. We a politician, up and coming politician. And your baby and was what nice na didi cham chin one was ah. Tie me kanya me adwa no pay. Take your office serious. Because that is your office. Upe. That is your office. Oh me kwafuo mu nkopa me kwafuo mu ne famre me working gear. No akwa akofa ne working gear no. Wonsi. Ghana ha. Obi okwafuo maka just atare de kwafuo mje yensi. The funny aspect of it can maka just say we see na o lack ma. Wan ka kire o take your office serious. Afuo mo atade no mo ani nko ho sie si. E wo say we see si fa samana pato so na si because eno ne atade a wo de kopesika de aba. Fitani wan ka kire o say yensiesie ye ho. Watade no hyeda bo modea ne si. Because no ni atade e kwotwe sika ne de ba and it take a very good care of it. Say o pa atade bi kura take care. O pa atade bi ahwani yi a wo say atade a wo de kwakopɛ sika ba. And also ahwani yi. Na dress neat. Usan nipa ho ama mo ka say fit adwuma pa na ne ho hwam say. Okwafuo mpa na ne ho hwam say. Na ade wada ne twam atabon. Usan nipa ho na obi aso ne hwene because okwafuo mu. Sa na ade ase witirimu aho. Take your office serious. Driver nin oka nim ewumu an wasiesie mu wan kasan so dress it unya abotre ma wo ho twi wo se manframa epie fi wanu mu ababonten no enye hwam because wo no uni nipa ne di dwuma nti nya abotre fama wo nipadua enya wutiri nwim ne wabogye se na fu tantantan adan ye wo so ye akurase taxi driver wan ne ka kire wo dress ye free wuti su kopem wo nan ase. Dress neat. Twetwe watare abrantie bia ka me fae na tare ne da ne to ase. Em se jebere kuro mu dress nya aba no. Important ha no em se mo dress nya aba so no. Boys no, omo dress ya na omo atare ne da omo to ase.
na ɔde ne boxers ni nyina ɛkyerɛ nkurase sam dress nsɛyi saa dress na atwam o na wo de bibia atwam ana wo pɛ atwam kɔnkran kɔhwɛ nkurasefo na dress saa woni ma meka kyerɛ wo abrantia wa dress wo sisi wo ho wo de watade ato sisi wa boso belt kama e wo say wo ye tacky na wa ye tacky nice one sent e pie fi wo ho ba ye kama wo driver ni de bia ye begina wo car na driver ni bo a wo bie car no am from e be pie free car ni mo ahia akra wo kon no say koso tena so massa take your office serious. That is your office. Take it serious. A fuo no eno ne wo office. Take it serious. Enyama wudi kwa fumo se kan ne wa pretwa ne nkenten no. Take good care of them. Sie omo. So what you say? That is your office, so take it serious. Nyame kan ho adom ne nya kese emfa ma ho. Wo frame Obuoba Ofori Amanfo. Enyama ne ba se ya no aframe ya nsuro ja because wo kan hwea minti. Ye kan ye nyame kan de akere wo. Tie ya asore ko ye ba bi. Bibiri be ye nyina ye brebe so. Ten bo amapon. Me ye ne saa be mfie du bia. Den ya ye bekọ. So ati ase. Me nchene bo da. Den ya mewu. But before mewu I was me kan no credit kire wo. Kan kura no ye me ma me kura me ka kire wo. Kwa me ma me papa mo bi di adanse a kire wo. Sa branti we di ono no. Masa. Tam said ye tie na de akire ne yakuye ba bi. Maakye live on Ahinkan 93.3 FM. Odi Ahinkan be se 93.3. Onti ase akura ye Maakye. Ahinkan ne kasafidie no. Harum no mu nyina tie sisi ya. Sima duonum aba pa no nwotwe ho. Happy birthday enkoma Emmanuel Kwenu. Emmanuel Kwenu. O papa ene Prince Kwenu. Aye tai friend kakaku jiwani ena owo. Ene your birthday. A tai friend uncle. Happy birthday going out to you. Mame kwa omano so nan tempa so mene Frank J Money en konko twetwe en komo Frank oti en kan no pay mo ache. Ya minia. Apumbo code ye. Nyame adom na so e. All right, nyame adom ye nso ho ye pa. Ye money tawu enne kwanso jojo afutu a wode ma ye ne atiefo. Yo me da se. Eni di kan mi tia Ahinkan FM atiefo nyina na no pay. Afutu aka ye de ma no ye sebi bi kakra e wo car mu. Adaba po bebre almost no pa mu tu am kan no an ta mu ko na ye wo some functions bi o kan mu a wo said driver ni bi ase ase o she baby ediki ni se na titania ubi u dan no e bia ubi ni dan be 3 times ansa na e dan na bi nti the ediki ni se mu ho na ya tro baby lock ya tro baby ACC ni jama accessory and ya tro baby on. That's the ignition and sana start. Bruni enye car and trotro anema we na just for fun. Enti I was driver ni bia ohu sa functions na ohu ni na ne nia eye pepepe. Se ye do baby ya turn on na. Obehwe o dashboard na light bia to so ho. Yes. Sa light na na be kan ho asem. Bruni aye car in such a way say se bibi ha car na electronically na wote otimi capture driver na or use car no nti no use dashboard symbols no and the yes add no nti dashboard symbols no colors and or they are differentiating na colors near red, yellow, green and blue. Say o dashboard light no be so near color red after any say problem be akoso car ni na ehia instant attention if you ni pa. And until now, the old driver, the home ball, seat belt, the seat belt light, and blanket red. If you have instant attention, or so share now, seat belt instantly. And the light never saw a yellow, so a child say, kind of said there is a problem coming, and I said, problem developing. The new album say, the dashboard, so no the engine check light, now so, near blanket. Next, the engine, I start a develop problem, there was open, na oshe. And on the other hand, yes, by force, I did not once na share. Name no so pemre now the maintenance now for you. And now, for instance, color need green and I say blue. It's just who you sue a certain accessory. And if you do an agenda, say who you also high beam now. Who won't say I saw blue or dashboard so. And when you're false, it's just a certain accessory has been activated. I was a driver no share. Maybe I was stressing out about lower, no about low. The green if you have fog lights near Manamana, Nina, a bit sure the wood driver. No,
enti sɛ o tire pressure cramp no tire baako akɔ fam a wo sɛ tire pressure gauge no asɔ yellow drivers ni bi wɔ a ebi wɔ a saa icons a mekeka wɔ dashboard yi so ne deɛ na ɛnyɛ adwuma nti wo sɛ ɔkwan ɔtumi fuel asa na ɛgya na tikwan na akɔpɛ 1 gallon abɛgum na sɛ fuel light na ɛbɛsɔ akakyerɛ wo sɛ wo fuel no ɛɛsa no ɛbɛblenke no ebi a ɛnyɛ adwuma nti woanhu obi wɔ ɔkwan a ɔsɛ obɛheating akye me temperature light na ɛwɔ dashboard ne so na ɛwɔ sɛ wohu na ɛblenke wɔ no sɛ engine na ɛyɛ hye no ɛno nso bi wɔ a ɛnyɛ adwuma nti yɛbɛsrɛ adrabafoɔ no sɛ mo maintain mo cars na mo pay attention to dashboard symbols no nso na nea ɛho atɔtema no mohwɛ na mo repair sɛne ɛbɛyɛ a car no ɛngya wo nsi kwan gyina no pɛ yi aha na mede road safety tape no ɛbɛsi meda ase. Okay, yẹn nso yẹ da ase papa Frank. Alright, ẹni ti Frank Ejemo ni yẹ road safety campaigner ẹna yẹn ne no kọtwetwe nkọmọ no. Ebusua kan ne hyẹ ne nso sẹ dwumadi a ogu so a wutie no ɛyɛ your hottest, biggest, official, political, current and social program. Wa wote ase yɛ. Yɛ ba na no pa breakfast show dia. Wagye atum sɛ Maakye. Ɛya na ija etuatoɔ den na tiewe ma me Ahenkan FM yɛde Ahenkan Farms ɛbrɛw nyame adom nananom a mowɔ bata bi anopa yi yɛabɔ mu ase de ama mo yankopɔn nhyira mo papa sɛ moagye peneɛ na mama yɛ asase yantam sɛ yɛmfa nya Ahenkan Farms nyame nhyira mo ɔmo makoma so adeɛ nyinaa mmram na wei a mode asase na mayɛ no ye wo gidie ene awerɛhyɛmu sɛ mbɛkɔ so aka yɛn ho ataa yɛn akyi ama ne yɛyɛ no awie mu di nti yɛ hyira mo nyame wo hyira mo papa na ne ɛwɔ mu nie sɛ asase na nanam adawro ma yɛn sa aka asase yantam nti ɛhɔ no ne yɛde afuo ne de kɔ na ɛwɔ se yɛ dɔ so nti wo tie me na wobɛtimi adɔ by day dɔ pra ye pa fo mbe dwa sase ne so nyina pra so nyina fitaade ama yen ezimpacho wutie me na obetimi adwa pra sase ne so pa ma hu se ye wadɔ a me pacho frɛ number sia me de to dwa ye pesa afo no ama makɔ clear land ne so na wɔtwe we ya sho oni odi ankan ye adwuma wɔ no wɔn paid late taxes bia sho papa ne akɔ yanim ɛne ti sɛ wutie me na wo betimi adɔ ahye Kristo din animu nyamo a me pacho nkɔbɔ korɔ no ahoɔden na nyame de ma wo na wo sɛ odi yɛ adwuma na so ba mfa so de ma wo sɛ ne bɛyɛ politician bia ntimi mɛ daadaa wo ntimi mesisiw o ntimi mɛ fa wo sɛ yɛn kɔnkɔ boro Obuoba Ofori Amanfo adan a wɔka no korɛ na wo so asɔde di akyire bɛpɛ adwuma yɛ nti frɛ number wei so obetumi adɔ a 0542 741651 frɛ wo sɛ o ba de ne me bɛ dobi bata bi na ɛwɔ bata bi 0542 741651 0542 74 16 51 and a 0555 04 87 51 0555 04 8751 it is a see ade ye pe apafo mbe kodɔ asase ne so de ama yen na ye didi nkoma yi Ahenkan Farms Management ni didi nkoma ebi nim so yen konko fa tractor medo yen ko fa machine medo na se da bi odi Ahenkan se opese ne manfo no obia nsatimi kona no enti no yen nyai machine no aye de kwa akodɔ no na yen fantom frama mu sɛ ye penkrofa ma ɔma bɛdɔ ɔmo mɛdɔ anye bia wodɔ wia be unsak bɛkɔ anu benya kakra di adwene we na sɛ odi Ahenkan tirim nti mu ana obebie radio no a mo so ma taban isɛ krokoko a mo sɛ mo mpa de pa no adwene yɛ hyɛ ne tirim no ebi no ɔdwene mo ho ano pa wia nwumrɛ masa enenye we no manya bia na enenye 2 minutes bia na pro power na mu 2 minutes bia na pro power na mu
2 minutes bi ana pro power na mu saa baka to say enye no ankasa na enye 2 minutes bi ana pro power na mu 2 minutes bi ana pro power na mu pro power engine oil osia no pay eje tuade ne to no dene itu ono so ba be sponsor bi obe sponsor yen pro power maka just say nenye pro power engine oil e dam na ba pop pro power engine oil e very synthetic, in fact e san ye thick e petrol anase e diesel and a we use e pro power engine oil e free tekiton e na aba e bia na e moto abobo ya anase pragya na wutwi o de ne taxi anase ye wankasa private car e trotro na wutwi anase e big trucks e na wutwi anopai o pe engine oil e bebo engine ho ban ama engine na bo adwuma 24/7 na embrake down me ba cha taxi driver na we engine oil la wudi gu car ni mu ne nya ebe breki down eba sa passengers omo mefa eno no beka so omo ye but nkokwa asa ne adabri dwabra boss ade omu ntimi no wo mo edit na make am fu pro power engine oil dia ma wo say anopai pebi na fa gu o car ni mu 3 months ekokopem 6 months ansa na wasesa no engine oil be net sa pro power engine oil na se wo hwe ani no kura na se ne yehwie no a na enye car mu oil a nka wonu bi kura nka ye akono pro power awurade omanfo wa achim odan pa chom de mari ba kire mu o Ingosrenti Enterprise achim odan crossing bra kwaku a eben fitting shop we ne Amantra Junction ni di enhwe animu me pa cho friend was 0200 023797 0200 023797 pro power obosa na wa wo so nsa kakra K Asenso Limited. Swinging wheel office chairs, quality wooden chairs, authentic book shelves. And our pa, Nina a K Asenso Limited. In fact, Obi bizase mi modu nansan ya hye dia sanase. Etimi widi ne mama konwa metimi atena so. Mi modu pa wona K Asenso mpanifo chese hwe. Emfa wona se dia omudro tie. Ya wo so ene wakonwa. Eye K Asenso Limited. Seka Dabaka off Iran Clinic, Kanesi Flamingo Road, Ubehunu K Asenso ho. Frame was 0302257209. 0302257209. And at 0302919739. K Asenso Limited, home of quality office chairs and book shelves. Midweek starter pack your program ahenkan FM de bremo odi ahenkan kwame ye boa tikesia eso da ye papa ema ne manfo nanso ne manfo ni bibiri adwene nye odi ahenkan kwame ye boa obetena se no de sa midweek starter pack program ne de abremo obefrefre wo mo ma bie business sa succeed no na ono ma tena ase na omo kirechire mu se na be ya wo awutie me no se wo kondo na pese unsu bie business de ma wo ho a unsu watimi afa aba ani nyansa bi de afrim asuade bi de afrim we nkanya adwene pa ya adwene pa o de wo adi adanse radio abuam potem ha afa so de he no mo ye de ye bi obi ani ho nanso yese dom ani san yo so takrache nti yen yete ase odi ahenkan kwa me yebo a akora ba bia wo bi anyankopon onhyira wo nkwa so na koso a de so dai pan fama amanfo no anya bia nipa mienu miensa bi de omo ye omo ne wo ye one day omo beti ase afi dom no aka ni nyina ba be di akiri bi nti a midweek starter pack program ukuada ye tenase no nso kopem no nwotwe abapa ho sima no aduanan enum 7 to 8:45 and the midweek starter pack program yi e de bremo Bra Nelson betenase ewo nkonwa kase mu ofie ha no ono akonjo magic no owia no ato atwenemu e de ama achemkwana na wonu bremu e ne bremu no adane se Tom Brown wo se eye se sobolo yenche dan hunu ne kala ono momu so be konjo pa magic no na woni mpanimfo na twetwe nkomo de ama me pa chaw abrempo na montuo no ye ne mpanimfo bebre no na akasa
ɛna anu say encrofo send message bebre me pacho mo ne Kwame Sifa kan ni interview ni ebesa nya bi mbetimi abobi mama yen ye tie ye san body mamo but bia na opea na nka egusi di so anase o pen drive so na ofie ewumu ananka wakotie ewumu ananka wakotie a me pacho eno so ba ha no mo a ye di bia egusi di so ene di bia egu pen drive so ukoko hunu eye production team no akwaku anu nkusi ne nkrofo o mepe bi di amount so ati ase na ise no kra sha yimu mu nsa wo e bili mo uko hunu bili mu mo bili ne Kwame Asante no mo ka o mepe bi di amount 30 Ghana cedis cedi ne yekotoye o man fa makwa yeso o de makwa ntimo fa makwa ba cedi no o man fa ma yekwa nko o de ma yekwa de a anka yenso betwe egu so kwa o man fa ma yekwa nti yenso so 30 Ghana cedis and 50 Ghana cedis bra bepe bi ewo mu anu atie bibia ni ho no mo e chen nyame asem chen ensem o mo ne keka ye no nti abrempo na muntu ni ho asem na meka kire no nso nkopem no nwotwe efie da bia odi anka Kwame yebo atena ase na ode abremo ka kire wunua se afa o yanka mbobwe afa o mame tena boaten one oba Jewel insia mejiri se Jewel ko school mame tena boaten mejiri se ho ye in fact me duru shop mu ho no mani gye shop ni mu abo ma se dein nyame utumi so nyame utumi so but ade ba ko se ye manko ade o nke ye mema ade a na nka ma shebia ba be didi kakra na we na akoye manko nti no no ya meden ni mame tena o so de fans de wonimu so we say me ne wo mo nim WhatsApp ne nante mame tena boatin so wonimu WhatsApp ankasa awurade nti we ya akoye ma de kra still a obepe ba bi de me ase mafia kwa do anya ne ba because obi ani ni lemu obepe line bi de me adimu di lemu mame tena obepe ba bi de me ase tena boatin we too much enti me pa cho monko ho abuabu bo nsuo mu ho mo friend say washing bay ne shop no awurade ode niam ba niam tamu se den Emmanuel manko twini je na se be se grass nko we Emmanuel manko afa enti se bia wutie mu ye kuani o ye driver o ye trader te se ma metena mo be ye call so what you say into so be call dia wo se wunya more talk time and untina MTN e de afa ebrew also be register 6 Ghana cedis e wo Momo account register 6 Ghana cedis e wo Momo account no every month bia say ofre obi ono so register afa ni bia obema 1000 minutes of talk time a woni de be kasa bebre ofre obi ono so oni so bi but ye MTN awofra omebema 200 minutes of talk time na oni safo na kasa na omama 20 minutes talk time wa eno de o de be free any other networks being whatever you can name them o de be free ni nyina na ya sign ewo afa higher purchase ewo ho ye tonton nyoma bebre nti ebia wanhunu ti say home appliances bi na opese woto anase agricultural input nyoma bi na opese no so woto agrochemical seedlings fertilizers money beans no ne keke ka ho e na opese woto a ubetuya 50% de ato ho na afedi aka na kire wetuya ne kakra utuya wia na afi wa ba before wade afa higher purchase eye MTN Ghana ene dia ba me pacho free 1848 and also be visit any MTN Momo agent and as a vendor na won kire afani mu emfa enchrew afa eye MTN Ghana National Petroleum Authority omisa no payment kan kire say cylinder na we use no eye eboa nse na nse wodi aduane si so asisi ya na ben na emom se wan use no yi a ebe kwa akoye koto beku omma eni nti no mo se o kwa use a di kan ehwehwe se etuhwa ana leakage bi because we ba bia ma asa efa bi atua yi mframa bi a e ba cho e ba sa na wa bie
ntokuya no na wama mframa awura dan ni mu na afa saa de ni nyina de apie eba saa electricity gadget bi a wo nso no wadum no eje bi a so wo nso no wadum no de amame se ne nkofo wie ni bi amfa mba obeye samena huru na wo de agu droben no connect ma cylinder no any stove no emu na wa hwese efa ba bi atuya mpacho wo ni se epu ahuru pukapuka pe na je se efa ba bi atuye frani mu di fo no mepem enhwe emfa ema ayire so mu na akwa cheke e de ahwe je se once sana kura mfie mienu bia wo se saa tube no osisa no na nkwa nkofa wo how kesi amfa amra wo o ba be so stove na me pa cho obedi kan asoe no ansa na waso matches no na odi jana to so boko odi yaduane no akpona efetiri da chi ne ne ka ho ni nyina awie ampa cha dumuni yiye na nkwa nkofa wo how amfa amra wo dumuno yiye na nkofa wo how amfa amra wo enkrato yi National Petroleum Authority ene wo mo ensa ehye ase ne kra no South Bremura Bank na emisa asem ya ye kan dodo no anhye dante ase o ma menkyire mu nkyire mo ye ka se ya floaty shares a bank no na Bank of Ghana ama ne tumi se ewo mu a obetimi abodawuro de akire Ghana fo se me bank no me pese obi a ono nso ebebe obepese obabeye bank ni wura nom I mean owners of the bank no ebia o ho no person so ka say oh bia Brem of friends saying South Bremura Bank no me so me ka ho bia media ha say o pese unya sa bragging right no not just only say we benya sa bragging right no na momudu sika kosemu a say sika na besan awo e de mfaso bebrede bebrew afibia mpacho eno na Bank of Ghana am hu tumi so omonye sa ade no ama ne South Bremura Bank omo ye and into omo so shares no omo ton no fofofo se won so ba beka omo a bank ne omo de ho no sika na wo de ba beka ho no eye kitekete kra enuru 1 cedi mpo 91 pesos pe o ba beka wo omo ho dudu bi a peso to bi abetimi ato na emu omo kire se 1 tokra no e wo se wo to 500 shares eno ena ne bo esom 455 Ghana cedis 455 Ghana cedis me pa chewo me can say so when je hona pese oba be kan wo mo ho na South Bremura Bank e kan omo ye omo dia wonso obetimi aka se me kan awura no mo ho a fo ani kire mu e wa akye ase odan asama kese akwatia new abrem asene aprade ko ho no mo na kokọ fa forms ni bi na ka kire mo se wonso pese wo to shares no ebi me pa chewo di voters ID card be ko traveling passport and I said driver's license, tax identification number and I say national identification card, passport size photo so the bako ebeka ho akobi na fe one sign the account number sa account number no na emfaso ebeba ni nyina omde begum e the amount from penny 0501 58 48 95 0501 58 48 95 and 051 0501 58 48 90 AJ I'll pay me chiao so who didn't me chiao thank you 0501 58 48 90 and 0501 63 31 88 South Bremura Bank or say Obuafo enyimaku ya da roma na edwo da kopim efiada anopa bia wabra nonsia ba pa ho sima no aduasa kopim bra nondu ebebo omo se Obuoba betena se na besum Ghana be kan kore fama o my Ghana utie me won so obepesa wo company beba in fact omo de company aba me abo ho dawuro nyina obi edi adanse enye se bia mete ya na meka me maka kiro ze no kore no ye beka kosi ewuda into omo de be na enya obeka se o ye so senka beka me nka meka kire o and it is a wutie me company mo ya sorry mo ya djuma ade bia mo ye bia na mo pese ye bo hu dawuro de mamo a mo frɛ number we 0244 87 87 63 0244 87 87 63 kasatenten and toponko give it a try and you will testify me and ya me tai kama asem enti no famra ne mo hu de room fama mo ye bom wa hanso ewiase afa na nyina Facebook for YouTube for baabia obi ehwe bi
obi etie bi fo adwenkyɛ no fa bra so na menkenkan ne fam menkenkan ne kama fama ho wadwenkyɛ no fa bra pacho 0594 841 044 Mrs. Subi mo 0594 841 044 adwenkyerɛ no fa bra na menkenkan fama ho abɔde mu ha mekan ni nyina sisi a on so fa ade fa bra mame kwa woma ne so na meni yewura David Opoku Buahin yani we mumu ho Patrick Obin Preko okay yene ne nkonko twen komo enna ne yewura wo tie nkan ya mo achi anopa yi mejemeso na pombo ko de nyame ado me ho ye pa. Okay. Yes, I would want to believe, sir, you're a member of Advocate for Good Governance and Proper Democracy. Oh, yes. Me I'm a communications director. Okay. When I kasa Edima Womo. All right. Yeah, who someone raised concern about national security. And a quayon befa so our medin share babe bo independent who buying no creo musa. Pacho you. Okay, intino uche musaying. Okay, mami chewe tifo. But away Eastern region on. Me pacho I had me Eastern region. Okay, so Nitia Eastern region for now. Okay, so so we share Ghana CC no. Ninka say insecurity no. Kwane nim kakran. Na we share neighbors country near the adena. Honso so and your man ACC name Kofa abduct your mo ewo in so near the adeno. When an immunity am once a man can no not nipa bone for no any how any social media no ayen. Bibika Krebia na ya koto security and you may be a near the koto no. Obashana trigger na ama attract sanko for no krama. Omo etumi aba be the any quantity ewo omenu. But so we share robbery cases are air cosuna. You see, robbery, our system, even though America and big countries na home. But on the rate, air cosu, it be daylight. Na ye robbing for currently. So what share will be a yukum or maxima. I will take Ukuma to maxima ye fire take one. It will crum. Na ya bo a papa with you, young girl, a bonnet you. Nipa wo bebree wo ni abo yabo ni tie kum o hwe Ashtown daylight robbery. So I can give a lot of examples SCC ewo ekrum hasia ni nyina no nka robbery de nkedi ni nkebi wan ko bunsa na dwede sumni at quantity baby be say no ekoso you know daylight nam ebisa say then ekoso is it because police for no any proactive ewo medjuma so na security no any proactive ewo medjuma so ama say amanfo nsuro police for ni biem anomo nsuro the security personnel ni biem eno ntina amasa ne oma we nyina no ekoso and so washa obeti ni mi no nyina atu eti say so washa nansen kra kwan ya fa so a ye power police any police mpanimfo ewo krum ha sei any kwanya ye faso training police for no any security for na setenioma na ye no eno an ye da so ye menya sa woko abrochira sebe obi ye bafan wo police ni umu sam sa din no ye bafan wo police ni intelligent gathering eno ne e ma ye de fa no no ti office nko no ono de o gather intelligence ni me computer so ne ade nkwa but ye ne die akoye politics nipa na nwie school mom yem for so ne yem fa nko criminal bi o ti da bi mom yem fa nko enti police for ye now na se metie story bi wo Angel FM Angel 102.9 omo ye story bi about obi a free sales aba o give you account kwan a well there's no mo bo mo ho ban no omo fa so mo mage money and I know say money story here be making and as be mo be further inquiries and mo asha enti what you say you police for ni binum ebua ma robbery ekoso and we are not tontinya me they be me can say police for ni security personnel so no ebi mu
ɛyɛ ebi ma bɛfrɛ mu ɔmo nyɛ deɛ but ebi nso nipa papa nipa papa foforɔ na ɔmo wele sɛ ɔmo bɛyɛ adwuma no ɛkwan bɛyɛ ne afa so a yɛbɔ ɔmo ho ban sɛ ɔman me sɛbe police ni oyi nipa soja ni nipa enti wa wo studio hɔ yi yɛmfa ne sɛ woyɛ police ni you are going to fight yɛfɛ ne sɛ armed robbers a ɔmo nsoro wo a ɔmo no bo twe no ku a ɛmfa no ho wa wo kɔbɔ ne ho ban no wonni bulletproof wonni helmet o kaa koraa wode kɔ no ɛnyɛ well protected otumi tutuo no fa kaa ne bobɔ okum baabi ne bia bi o na wo expect sa police ne sɛ ɔnkɔ na ɔnkɔ fight sa armed robbers no menia menka no korɛ me kora me nkɔ wa wo ti studio kora wo nkɔ because nso wo abusua wo fie na sɛ me nkɔ gye hwe hɔ kora me nua sɛ wo nkɔ na no research bi a yɛ fa to yɛ ho so yɛ we have many figure no has here but so we share the number of police personnel that you will come here see now we share the kind of bulletproof a you want na o ka tro won say Ghana no yade ne yade ana say yempanimfo no ni na omunim bulletproof a police ni dey bo na ho ban ya ono de ko fight and robbers ru krum no onu ni bi MTTU fo gina kwa woni petrol fo ina mkwa ho sra wo mo ko bata on sa ho me an robe no hu na wo bo ni tia wakunu na pobu sa won se nti no ye ni abre se ya ne dia no ka crime rate ka e no man kete ne de fight you o man ya ye timo ye mpanimfo dwene cars ho e gina o market ya ntum esene eye o man bambo no ho no na utumo se ye yade buroni na wo kwaji bi sa won ho no sɛ onye sika ntɔ bulletproof mfa ma na police fo ma ɔman no mu ɔmo nyɛ well secured and confa loan mfa ma wo yɛmpani fo no ɔmo nyene kwa akyiri kakra sɛ for all this while parliamentarians and the defense ministry no the successive government abɛsene kɔ no they don't know say we have these challenges they don't know say the police need protection they don't know say the police need bulletproof and helmet so that they can also protect the citizen very well. Enti omo party so mo ni mu ana me pese me se nti omo ni da ben na parliament eko emlase be dwam eke defense minister e be gina ho bisa ne say ye ho say an Robert eko so na ya survey ya man ko fa ko survey we say police for no mo boye ho ban no mo nya adwuma na nko mo beye na omo ko no omo nya well secured enti mo nya kwachi be say fa nkoto bulletproof ko ba Ghana ate no what be that ye kwachi be say dia akoto bulletproof ama police for akura bi mintwa no nanon bi apue mantam ha ye jato baabi ye frɛ fire service fo ama ma bedum no fire service fo ne ko pet taxi driver bi o no tini fie dwene ne ho ne yakosesa fire service ho neoma extinguisher ne ka ho dia kogu taxi nim ene dia kodum gya no MPC te Ghana ha me share some story no hunu video no e call viral no almost say no hu hia wom article 71 eno ne hu hia wom o share no ta issue ne e be gro ne see you say yen mebua yes see we yen kire ya o say parliament for bo ho a hu hia wom aya me tete o boss e wo odi ahinkan e wo Peace FM he's very passionate about Ghana omo man ni show mo nsande omo nya passionate yo hene omo nya passionate we ya wo kan kura wan we ya wo kasa we ya ne am obi a power ni so kura afo achi you see dia kwaso no because o gine Ghana ho ahwe na anu de si wa abuburusi enemre ya we police fo ni ladder track ebi mo di drone ene bi nja ye ni titinioma na obusa fa nti sika mo se mo pe kasa mo tumi ho besia say sika ni Ghana mo kwaji besia e de beto eto cars na da pay na parliament mo gine hu say mo me ni mo me kasa asem we say your police for no o many bulletproof nti yam ko pe bosia ko to bulletproof yam ko pe bosia ko to ayi fire service for cars akese om di dum gyi ebi nsi wo Ghana you see sensitive issues are e wo kromia ke ablante chini Jonas na o ye video bi no ho e to de bia
Ubi betna say agene ho ka say abranki ni bi atem. Bete ya na meyi na tem di no e di ato nche na mafa enipa ewum. So wo chekwanya amanfo asese omoman. No mu ye nipa te senya be femia. Every adabo kurum me no ka se me wo kwata kroponzi sia me be ya de wa hasi. The last time ye jume di ekopie ekurubi ye frewo wase kumase. Na mimia me ko me wure ko nkwada o mte fomu mu hia de. O eho a high forest area wo. Imia ni twa ne kurumi ha sei. Abrofo no be femia no ayi asanwan e bi twa rosewood wo se de adi twa ne nyina de ko yi. E de ko tan na am ye nkwada ate e fom ehia de wa ha. Ye deport ne keke. Ye deport ne keke ya nya ne hwe. Enti kese am no kati udi o matam a because baby you do no I don't support insults. But I think say Eduru baby a wase ye di o matam mo hunu se de o mo ye ne nsem hunu no mu di no. I'm say and someone you become you see many of my cast when you go to social media and you see the articles Amanfo ekre and then someone Amanfo ekka must before senko for mu krumi ha say no I mean the police any security for nankasa no mo gada intelligence and no mo say serving the country in a bebaso no oh I know the eno nyame adoma ukua da ye gina mu den 4 August no before senko for mu krumi mu ye gina mu den Gana ni bia ni ati nyame ya adomo boss we bie radio mo amogumu so mo ye nimdifo wo hia de ye research mo akenkan nyoma hwe constitution no kwanya constitution boye kono no ukuri mu constitution o man ya titi no o pese o tere say ayi ade ehia yen ene yen kwatena se na yen fa agene na yen ma ye presidential spouses no o mo yire no anaso o mo spouses no yen mo o matitia eno ne ade ehia yen sisi eno ne ade ehia yen ayere ba ma me na wasebre ni nti ye besan ba ho biom na ja ya ba beto asa enko twetwe so matina me kede bia ya mo frem ni o man no nkomo because yate dia koso okumi ase no hwe edomo university for o mebe wi school mu go mu nya adwumanye education system poor o fa education system na hwe course say ye ni university ne bi say o wi sa course na ehwo adwuma wo ha na ba akokora ni Ghana ha ye mpeni phone omu ni say technical and vocational ene ye ade a weten komedi sika wuram o mato ma dwim enu a wo wie ya na employ no na ti insecurity so no o mato dondology one theory nkwaa omu yes kwa no baba be ya de so no mu gukuri mu na edwuma de edwuma mu nye binye ye ni asa bi yankobo master's degree nkuta professor degree ye ka asa mu omu ntie yi o be ye na nyanso kuta ye wa wotwe nyanso e wo ti mo de tefi bi eti o ka asa mo mfa because e bi oni professor degree amo branso amo betie eti mame na wase na ye fansi ya bibia ni ase de o kan ne ye besan ba ne abọ man mu nkomo ba ko mienu yeah, that's Sibibre. Opinion and no twetwe nkomo communications director at the Emma advocate for good governance and proper democracy. Yera Patrick Obin Preko. Ene no twetwe nkomo na enche media ahinkana hi asem de brew na ene ahinkana hi asem no mi wia mema won so brentem enti na me boni to ni ma jamu di amawo na won so o de won so wadwen kyere papa ususu se ye nyina tena se ka bomu a ebebo ama o man atimi afa ne ntoma pafra on the 4th of next month omo check ma me de besi wukuada fix the country no ye nyina ye gina mu den gina mu den ye boko giants ha ya betena ha because baby o man na duro no say youth no ankasa youth no e come no tumu a Ghana no nkwakora ne mrewa no mo bebo o man ni to because so many say omo no omo future no mawie to dia wo ya kan ya atena se dey wadwene say yen na yasem mame kwa ma no so na me ni PRO Anthony enkotwetwe enkomo nyame ya demo on the 4th of next month fix the country eje tuato din Anthony what me kan no pay me wache mejo so mi abama na apomboko de boko na muswe nyame adom ye ho ye papa on the 4th of August no enkrofo no ompe omani yie no mpeso mototo me kasa omoboa on the 4th of August no fa na ye share demonstration as ye fi on the 4th of August ye share demonstration as wo
Mobra Sport. Ya Farisco way left. Ako pie TUC. If TUC ya kwa kopie way Kimbu from Kimbu near Independence Square. Okay. I want submit a petition. Okay, all right. I believe say police phone far last minute letter be am fa metete mo. In fact, bet you can ask the people say, since your police for am I go ahead. Nti emo bien so. Okay. Okay. Bia amfa no ho demonstration we mu. Because me na oni bibi. I just okay. Ade we ya ku wa cha afi na mre na so. Say ye be demonstrate akire Ghana mpanifo. Because ye hu se nkofo bi e wo man mu se omo nya omo adwen so be se omo adwen. Say ye be blow, ye be wo youth no ye koyo ye ba yo enfo omo nko a. Ebi na no pay we ekuo bi nso asori efe coalition against TUC and labor unions in favor of Ghanaian workers. Omo so mo asori. So omo say omo mpanimfo no omo ne aban mu appointees ni kokohyiehia ne ya massage omo amoma omo bi adi no omo kuo ma no omo wo fie omo wo femfemfem ti apan no omo de omo bre mfa omo ho. Ebi ne Ghana Journalists Association ye wo mu yi. Because some among Kosia mpanimfo na emo bi di ne no ano no. Sa any there millions of people there come near betumo ebe dey yo and one fan ho. Me you want say Ghana no ya sesa. Nantia no say e bedu maybe or ebe ya dem pass so bi be friend ho say be politicians e wo komura. And say Nantia no just the youth no e hu say Kwasiabuo abekrom ha. Kwasiabuo abekrom ha. Inti ye ni abre. Enti no mami misa we ansa na wakokra. On the 4th of August no, enipa ni bi ewepue mantemu titiru ye block ha. Achim ne impotemu no. Omu nyanka ombeba bi. Na nso loro fe ne ho nkro no bayi. Wo mo yo moden. Ni asem kese na wabisa no asem kese pa na wabisa no na emre na aka no MCCC ye tia kakra because metuma kasa ka 14 days there you can see you convey people from different when you say ade we ye ebinu mo say inkofu bi tia ya chi ya nkasa ya hoodin ye de ye but this demonstration will never end anything. Na o yare obi na bega cho say o yare na no maduro Debi inti emre be so a ye be sheda I organize but since you are using this one in Accra to test the waters inti emre be so a ye be organize the best one and answer the biggest one be nationwide because it says here this one is in Accra but emre be so you organize nationwide. That one day you make sure say all these things are in place. Okay. All right. Anthony mame nasi bibri na nyankopon ya adom a on the 4th of August ne so ye yentimi ma no ba bi e wo bia yenso ye be demonstrate bi. Aka ye ni beje pa. Nti ye da si bibri anopa yi. Ye be san so adi nkoma ansa na day ne so adru ho. Yo. All right. Nti Anthony convener okay PR mom or ye kasama for edema fix the country crusaders no nyame ya dom a on the 4th of August no more police for current me kan tell some me enko demonstration no because ya wa ha no na mo grantee go ahead edema NDC for na dey obi ya Ghana ni chen obi ana Ghana na ewo obi ya Ghana ni chen obi hwe mame kan crofo adwen chen na femi tinsim ne me fa hin kan ehia asem mfa ma wan na mi wi ame ma wo so kwan fix the country the money nyina ye kobi si yan konkran ha ba bia wo bia enso ye be ye de ba bia ye drone ya ansore se timamufo youth no cry especially ni yakoso agai Ghana ne de se enkrofo bi nsa ombebo oman ni se to omu wiara ma sore kom ba bi now they are building empire family abusuya mo build abusuya ma abusuya fo no mu abeye ogboro Ghana enti be duru ba bi no
omo momu na business is all Ghana ha nyina omo ba be owners nti omo pa na omo employ wo we so Obuoba me wache Obuoba Ofori Amanfo Obuoba Ofori Amanfo Obuoba Ofori Amanfo udi ni me bo ne mpensen miensa yakopon hyira wo koso abo adwumaden osurusuru musoro na dom nye kese mfa ma wo onipa bonefo bia obedwene ho adwembone de awurade nyankopɔ be ma na tonsuom adwembone bia wadwene fa ho nya adwuma emfon na dom be koso adoso de ama wo in fact de bia me mpa ya me bone se awurade ma me ma me te se adwuma efo am wa henkan na fm ena afi odi henkan kasa me pese de mo ka no kore no nyankopɔ nhyira mo pa ye frɛ me ɔsene din wen Kwabena Steven me wo achem achiase nyankopɔn onhyira mo papa na ɔso Obuoba yi me invite wo bra achiase apostolic why asɛm na wo kan sorry no a me kan ye no we say Obuoba e asɛm o mo na mo ble eno nko akeke no de ba Obuoba fire them ɔse ukoka National Cathedral ho asɛm bisa Captain Smart say or the cement 60 bags they kokoma National Cathedral for 60 bags of cement na Captain Smart kokko so cement no we henfa o se mi misa mpanimfo ene mpanimfo na o se mi bisa omo no omo nkrofo won potem ha nti no kan omo ate ye frɛ me Uncle Joe me di free old town ena edi ebaye we so Obuoba koso ne adwumaden fire magane na ribiribiribiri ye frɛ me Kwabena bo ahen ɔsɛn enchia mum okay enchia mum enkoma ne boss Kwabena bo ahen ɔne ne yere Kate bo ahen meme de ye frɛ me Timothy me di free achem batabi ena ebaye we say great work ena mo bo no mo nyere mo ho mo nti obia na wonim sɛ enane nansa me tu kwan ko akachi abo ewo voter region ya henkan mi nyam ho na mi tia henkan FM e wakachi abo voter region e ho nso mudam kese eye prom shi bi anim mo ye too much nko so am adwuma ene die ma free akachi abo na ba takrase nti mi di free takrase e na me de bere mo abozege mo obabia nyame o nhyira mo papa eti nkrofo adwen kyerɛ mo de fa normal SMS ba ye eno no enche meko Facebook na mako kenkan Facebook die no so de amamo but before I do the Facebook one mama mfa ahenkan ehiasem emfa emamo ahenkan ehiasem eti na ye ehiasem e de bra mo no di ka tie weyi ansa na me di abra o Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. At long last, the battle has ended. Episode again. Very good bad boy. Ahenkai ehiasem.
ahenkan ehia asem. Your beloved country is free forever. Plenty questions, no answer. How come we dey sell a contract? Biggie lifestyle, small paper. You make it celebrate, you dey shuffle for counter. We get eyes but can't see. Bribery and corruption. Our leaders, he take it back. So make a ask. Kuma, where you dey? No be you talk, say my beloved country is free forever. But still we dey suffer. In Kuma, where you dey? You know be you talk, say my beloved country is free forever. But your people still the suffer. Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba Ahinkai 93.3 FM. Where the money go? I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Just for soccer. All right, so 38 minutes after 9 live on Ahinkan 93.3 FM. Baby, I drew to see ano eye Ahinkan ehia sem. For colonists we again before we wise. Na ene eja etua to ano enie. Ye call eye Ghana Education Service and a Ministry of Education. Onim say last week, you know, ena ebabeto e mountain so say omwe yi sika. A sika no omwe yi no. Almost 34.8 million Ghana cedis. And that year, yo, what they caught it to deal with a buburuja. Yeah, the quite see the quack pasco past questions. Ed ya quackoma additional for omo quackotro senior high. I'm friends saying. I say senior high, brand secondary no. This one say the senior high school. Additional for more final year, Form 3. And kwala no omo mpe o made sunya omo ko school mu na fun de kurekura mo ansem hunu no omo didi wo school ahodo mu no yes koto pasco e de ama wo omo na pasco na ekoto de ama omo 34.8 million Ghana cedis eni sika ekom tie me ka sama kire wo minister ono no oteso sesi ase minister of education no oba be ye estimations bi de kire Ghana for say ansana yebetimi ayi schools under 3s. Ni aye friend say dilapidated schools, you know. Me say schools say wo nuase no. Papa yi ba be ye nkonta de ma ye nsa se yebetimi ayi sa school ni nyina de free nuase a 64 years. Ye kan ya no ati asese Ghana no wanya 64 years. Si yebetimi ayi school ebi was zevo tete dan tantan musuasuade wo ho ebinom tete nnua eso ni ebo so no si ebetimi ayi saade no schools na wo nnua se ne ebetimi ayi ni nyina de free wa na 21st century yo ye da soko school nnua se papa be ka kire Ghana for se ebetimi ayi afiri ho no mo a age se yanya 162 Ghana cedis 162 million Ghana cedis 162 million Ghana cedis. And son yi 500 kindergarten KG schools under 3s. Any deplorable school structures nationwide. These are the words of the current Minister of Education. Enti say what? 34.8 million Ghana cedis. Ni asia de koto past questions keke. Edi abre nkwada se wo monye na wo kwa se bi ba na se bi ama ni abokagu ebi ama ya abokagu ama sane na no nkwada ne kokko hwe ya ebi ama om so mu twabo mampanyin no se bi ama ya abokato agu kwa yayi 34.8 million edi ko deducted 34.8 million last year the MIU last year so mu to bi saa and this year o masanto it is a can last year ni this year na bomu a 34 plus last year so and also na say 36 o kan bomu na 70 something million Ghana cedis ye da koto past questions saa kwa
obi beka just say past questions na mokoto no na hu hia na say hu hia e wo say ye discuss here no so yes past questions na ye koto no obi anka say hu hia nanso so wone wo matifie na wo ma no ekomo di binom ebinom ten so wo mo tete ya we pay critical attention to them. Enya ne wadidi amena na wo san ka che ne se wadidi amenti no onso so no sanje snacks efa ka ho wa bra ebinom kura wo ho no mo ekom de wo mo aduane kro mu nya bi niye. We set priorities right. 162 million Ghana cedis na papa ye beka kire say ye betimi de yi schools a ewo nua se nyina de afiri ho. Entity last year de omo toye any this year de omo ato. Ye bisa Minister of Education no or say omo SOC from Free Senior High School Fund emu. Entity ye betimi asoci bi de free senior high school mu a adenti na suku ewo nua se ye ntimi nyi mfiri ho. Brate for senior high school hayara. Sa odru ho no mo na se nsuo to a odo nsa begu tu asusi odo nsa odo begu tu utisu sei no wasu buebuebuebue ubisa won say enkwada na ko school atefa no wo mo so ye Ghana fo ana na this is the condition akwada tim na aka tell me say sa ne condition na nsuo to a na egu ne so no eno hu hia na mo pass question na wo kokoto no eno mo hu hia wa na me ka tell say there is something wrong with you. There is something terribly wrong with you if you don't know. Ebra so say the common sense and so beka constitution no ho. Se constitution na amoayen a enti efie adwuma efie nyansa nso amoayen. Efie nyansa amoayen. Kozevo na the condition of suku adanya nkwada tim bratem aboabo presby school mu ha enkwada ba bi omo dwon so kora ya kan empanimfo yi omani se pani a wayi mframa bedwam emu bie ne wamo afa ne ho because ono no feel say it has been like that from time immemorial intenya na abesesa no there is something wrong with you wadwene nye e wo se ye befo anopa do ko hunu psychiatrist in su no mpe wonhwe because bibi how when mu nyina ye pressing needs say wo man ni mu I was empanimfo hwe no mo ye hu bibi but our leaders, some of the leaders are refusing to think. Nyankopon so de adwene ama wo se fa ye adwuma, you are refusing to think my friend. Entu beka chem se bia akwala na etena se asua de ne kora anye papa na emom pass question awokoto because okwabena ni benya bia di nti enu momu no wa put in supreme a there is something wrong with you. It is a 162 million Ghana cedis say ye betimi ayi free senior high school fund mu na ye de akoto pass questions a enti brother enkwada no ayetete wo mo ba beduru sa final year ho no wo mo akotro exams no womo sase ne se me ni ko ma disua ne ho ne yetre ne womu yi a ugigi yi pass question ne kra ehun ba be hia ehun hia because akola no from the scratch what training no ama na ye brilliant into oduru final year kra no a pass question hun hia no. But in this our case in our Ghana, because of say ye ni ye dia free them the scratch na onipa 1 2 3 4 5 omunya bi ndinti no ene ye nyai ne enkosa ase ye mfimfini free senior school e ba ye ene enkwada ne bebre no awie university hostel boy no sunyame adom e chena we will talk about it. Say ye the hostel sika enkwada ne tua wo ho no mo de a kire wo a you won't sit there and defend your party. Sa akolasimi kosua ade keke no edan a wo kodam de akosua ade no they are paying as huge as 3,000 4,000 edan akolai kwakotena akosua ade no wakotua school fees in so saying this is the system we have in the country and empanimfo no susu say hu hia wom because no they can afford it, so they are leaving us at our own risk near pebia yenye. And that is why Nyankopon dom odi emu bia bepie mu o my Ghana mu hadom. Omampani ni refi ono an kan ye also we should be citizens. Fellow citizens, I ask you to be citizens
not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Eti me ma won so a wutie me na anopa yi me ma okwan. Won bra. Na yenye won so adwen kire mfa mfa oman no ho. Ba bi oman na duro no, eye wonsom ye nyina ye nkasa. Nyame ya dom a wo kyena ne na de kye. We will talk about sedia ebo hostel bo ekosoro ebia na wo no ye ka ni say yobeka se na se me ba bia nko university ni bi enkakran nyame be wa dom ma obenya sika de oba ko university ni bi no ko duru ho no otua hostel 3000 4000 ba bia okoda keka e ho na obete wo dui mame nkwa homa ne so mamo a chia no pay me de hye ejesu yebo oyine ba udin na fe ka jagum ye ntie o ma ye ntie o minua ni de kan ye mo mo ni aduma wo ye boa Ghana man ene mental security boa kan bo fe ko insira be gre oba eno kra o kan je yin ne be kan bi apaus sense community bi o fi bi apa no ene piano oba pa ye man mu a enyima be gre ene wo ye man nka se ye waduma ye pa ye mpanifo no sense ye mpanifo no be di enu se enkomba boa na ke niema en na ye ni ke dia tie na wo baka me agin se ye mpanifo na mu komba no sabi o ma ba tia no kra sense wona odi anim no da bia kwan na se o ma de ya fa so o ma fa ye fa sa akwa no so wo ye baburu so na wo atiri na wo ye wagin se pani no twina de kristo a obeka se umu ade ana so didi na tem enu nti no ama ye nso a sense o mu de anim ke twin nka no kra no eti do betumi asi ne boto ne ade we nkoye eti pani se ye ne se no ni e de ni asi no sama se ni pano so na ba mabu oboba me ma me krum ati ase eye endra adi ai oboba yes sir encrofo dos online so ntini boni tew no mu nyina meka bi why ye mamuru mi kam hu bo mo se eh ala de ko so ye ka de hospital de nkoye kra o edi si ada na be ye edi na ye nka ye humbo na ye nkoye se hospital eno kra eno de ye kan ye humbo mu ye ekoko siesie ho tani bia tua me gina yati se ade amoye fe anase aye enso se sisi yinya tete ye kwase ka se e bia ya tambo to ba bia doctor betla so bi ni wa yinya ke kasa sem sisi ana wan hwa na ye be twa abo so enti be sine peli for se omumu aye na ye man no nia e tosi no omumu anye siesie e de peli for ase me da se mo bi mra bi me pa cho ka fra wa mo agina so ache odin be bia ka se free kajagum yenko fire near communion. Minister Education. When you a good as with the Pacoto exams, the Adrem of us one control. I'm of no good schools who goes near. I had no good to walk up here. Onga Coco Pacusia, the Nasa Fana, with them Pacoto exams, the Adrem or no Pacoto. As you could do as exams, ma. Na sasa kapudu na ukukuri na arokoto bimso mendem pasino nyao aya atam dia kata wozi ya mofra yemua dia ya mpenyinefo openyin zubu na pokabe de aboplanti bebu eno no ye da se me pa cho udini ba bia kasa free hello majo so me de hia udini ba bia kasa free boni tell my line so aye hye okay wuni bra yes so yeni bra kra sa line so ya aye hye no 0201944485 0554820910 me pa cho ugina so ma mo ache no pay me do so oboba oyine ba bodin na ye ka jagum yenko ebre ni ho e fa ma comfort nga se first ni ma me comfort fire ni yenko ana pe de wa bo adwuma wa sa ya de na ye pelifo ni de serve o ma dua ye se akwala ya wo fufuro ebinom adwene ye adwuma pa te ana mu omumma mu honya se because ye blebedo ana mo pe o ma no mo diske die adai ana akwala ko school kura asem o ti class kura na chance da anye papa if ye kwa ya sani ha kura place the school kura no be se ko he so chance da ne se de tie so ko ha so le dan esi wo e da mo tuni adwuma pa moye yeda se inti eno no 162 million Ghana cedis no mbeka kire se ye betimi de yi school so wo nua se de free ho past questions nso aya to e free bra senior high yi ba ye
ɛyɛ 168 million Ghana cedis. Past questions nkwa yato. Enti say 168 million Ghana cedis betimi yato past questions. Now 170 Ghana cedis, 70 million Ghana cedis. Ebetimi ayi suku e de free nuase, suku e ni dan papa mu te se zevo ene ne keka ho no. Si ebetimi de 170 million de aye, ne de 168 kokoya. Wo se bi begina ha no mo amemo me nsem fama wo. Sane sen wunti. Kafra. Obetumi asan aba biem 0201944485 and 0554820910. Udini baby akase free. Mpacho udini baby akase free. Good morning. You play Kwabena nkase situation. Kwabena ebre ni ho kaje gum yenko. Me bacho nyami shawo no adwuma pa we pa. Ze Bible say kira akola kwaya on faso no nya wan fi. They say one cha akola no be wo free nsia de. No was since to kwakota and then I watch and so far. Okay, so the school now but me start free kwala blima. Si dan no kwala ni try to see the papa. Na ko do an ko shop se ban ko man so no kwa ku. Sa. Me da se. We have the man. I don't know. Share. Mama achiano pay me this year. Hello. Yes sir. We didn't be akase free. But I have Frank with us free abo. Frank, kajagum yanko. Fato nyabani yenye obi say obi ahe enkola e bi aso si ade na wo tabi say to the fast question. Akra no wo say say wo sia no wo di an kwa ne mfisi no. Ebezi ne wo smell si ade na odu no ma. Right, well but ma ku cha kwa nani. Ezi ni abani ya nya mimi de ni mom de ba ma ni abani ya nye. It's all ya no nsa. All right. 16 years of Yeah, that's say Frank. Mbacho wentumi anyina so. Emmanuel Kwadwo Kwenu ene your birthday. Oun say am kan no papa wa anya mamre no asem ato no. Ye kaka eku no. Na mo achi anopa yi. Mejo so. Wada Romadin baby akase free. Me kase free tro so ye frame me gas. E de an twere wo so. E twere so. Yo gas. Ene ye hwe gas gu ho ye nkoi. Pebajo aban nan kasa mi hu de esi ahoye aita ne ma na ya jinin nsem because mutumi kokodi sika some dey talk e dey ama MP4 na MP4 no omunika MP4 obi a wonika oyisu mo san kodi sika be talk na no mfa so be na wo so ebi ti say yan ye kuro mu anu opon kroma wa minister honorable fani honorable man ye mpasem bia o ye honorable tiawa what me about you are MP one say ukroma nyina se kura ensure gata da what me ya kotu ensure me ensure na ba kuro ni ukokai ni nipa bi beka cho so o mana ban na ye unpopular obi onya 2 CD di wo ne ho obeka cho so mana ban ye unpopular eni ande ya papa ukokai esi anu mo no ko common abibia situ ayire bi kwan wantumi anye ama kwan ya ye gusu aye nu tire kura na ye gusu no esa tutu. May I say Mobin son to us ebi we see a friend me Dr. down below or the free prem so appeal si can or the buy say clearly Canada Japan's all right mean to mean kind may I say ode sa adwenchiri the buy doctor and Dr. Baba Zambo mama mfa we odi ni baby akase free ogidi kajagum yanko SS no mo de bae na enya enti na ma minister no wo ye na adwen so okoto we nu aba na nkwala no agu bebi na ya kase wo ma ya de enti eno na enya enti secondary school no mo ye ni ye no mo tie no ma so mo no yeah that's see bebre Dr. Baba Zambo Master Planner Junior Kintampo and on the free by also COVID-19 a real masa asemu aboma no nye radio so anka asema beka kire wo no yate COVID ye real yate why Mama achi anopa yi. Obuoba mpacha me Joseph from Kobi kanja gum brainy ho. We dey me passion kan pese me no mo kasa of kakra. Nti ohine ba number ben ye mfama no. Number ben ye mfama so person nti udi atie yan why ye the number bi betu dwa sisi a ye da se. Ko mensa pillar 2 and on so the free and cry ton. Eba no se COVID no wo ho yate COVID wo ho yate why yate futuri hey udin di obo futuri
Or say, hello, I'm Selassie. Me pache wu. Your education system ready and yeah, Jumo, and yeah, Jumak say. She say you're recruiting nurses and cry, nursing students and crano. And also about any bribery and corruption. That is Ghana for you. And Chiankoma encouragement for you. Selassie, thanks for coming through with this message. Mama SMF for BM you pay bina fame sorry so 0201 944 and 055 4820 910. It's about your 1 hour person here kasa off air no. Your number ni 0593 3465 57 0593 3465 57. About your udini baby akase free. Gotcha, Femi Rose, because it's fascinating. Rose asene me pacho yentio kajagum. Momo enum we man penny for the bar or my down mon solid. Ayo omo ada no. Too much. Jo. Aye. No, omo ni so tete wom. Okay. That said your mind e kon de enko yie kura. Eda ma say. Men so made us see bebre. Mo de be che me meet me for frefo bi abiem. Teacher Kujo Tepanyina Suso, thanks for coming through with your message. Haley Salasi, thanks for coming through with your message. Kwisia Mwenifita, Odi Free, Achim Asamaka say, thanks for coming through with this message. Unfortunately, Breno, aye, bre, moi, modemo message si ba yenina, nyami shiramo. Akpe na mawu, kaka. Nyankopo ya adoma echina, ebesene shia, na echina so beye fireworks more than this one. Echina nyami ya adomo Hostels. Mebobo prices of hostels e Ghana hanomo e de akere wo. Nti ebia wutie beka jam so omo ka asikafo ma na sem yo nyame be ya wadoma ma won so ba betimi akọ invest ni bi. Na okoduru ho na edan akwala na ekodam akosua ade kekekra wontumi ntua a. Wa obehunu KNUST me do am list ne bebra wo. Ye wie ekra de na ayi omo wo Legon. Obi be say Legan. Omo so kire say ye wie ayemra omo ho. KNUST untumi na dan ya wokodam kekekra untumi a school fees ni na obetimi atua. This is a country we live in. Ogo kan we be to one me say a party. O de ya fa party be din sim hunu wa ha obeti. Media so there kwa ma odi ahenkan kwa me ye boa. Ono any executive producer edi madwumadie adwempa hini Kofi Mensa. Ono enso ne toto nneoma bibia emi edi dwumadie di ebrem Kwame Asante odi call eye Facebook and a YouTube. Meme ofremi Obuoba Ofori Amanfo. Nyankopon ya adomo ye bese na hia wo chena. Hwon so ye, wo hwon so ye di Yesu bemu atumi nyini che. Me sori so no ye de kase bo tawdi atoa so. Ono nso wi akwabena costi. Eja ma so nyina obeka nsu agum. Obedu ni nyina. E di amamo. E di hwon so Nyankopon ya adomo a ukuada ekopim kwasiada. Ebe yiri se ye akuma pamu ewo Good Shepherd Believers Church. Ewurade. Mi enhia wo ho no mo kase bo tawutoa so. Adeshima ma yasan emamachi biem e de baka 78 tetretei eso anka 93.3 FM so kase botew ene diwo eno eye ensem ahodo ene yaka nkase bomu ebedimu akotene pa wia domirenu na afen so enwumre no nsia na medino eye adwenpa hene Kofi Mensa adwen papa na papa enu animu kan na ene say ensem no ebesibi akọ osuafo no ana hwe ye de ubo ensem dwumadi eso ni munyafo kojo ponkroma de atudwa ka che Ghana fo nyina se yem ye ni na ho pa se de be ya wantwi watimi wakame no ekofa ye amane bebre ntokwa ketenkete de ba oman mu no yenhwe ese yeso ye betimi apene pharmacy bre ntie no mu nkomo ye de beto ye monim sa enso na Dr. Penyini Bako a o man koko ganem ya Dr. Thomas Anaba de atudwa chirechire mu enei wo hwe new delta variant no so aba no so COVID-19 so order da aba beka ho na obi busa se sunsun ben na edem enei Dr. Penyini ne ebebo mu enkomo na omoyemu enchire mu Maame Kate Jamfua eye ma don freni ewo MPP abusuaku no emu na enei wone ema bunu ane ema hodo a omo ekuo ahodo mu no ade ahyiamu enkomo ben bi na eto odwa ni nyina no ye de ba besom sanso
ana ahye omo ana hwekuaye ani enuane ensem dwumadie so no ade atodwa echim sisi ade ye poetry no anase kua de fam moa ho ade no anya de se bepre ama omo enuane ye de masa mo anyina no ye bekra bi enso de afri ama foforo so ade abepie mo man koko gana mu ya emu nkomo ye de baba enso aba besomo na Progressive People's Party 20 was PPP ana prepapa preku Dr. Pakwasi Ndum ne party no ene wo so de atodwa echemu se emrase bedwafo atena ye ebia nei eni wonu mu biem no mo ba ombehwe se won so ombesiesia ma no matimi akọ eye enkan ye bedimo enso enkomo na ekuo bi aba wo so ye from se kawadwene speak your mind movement kawadwene kui ene opanyini kwankyerefo a wotua anode ato a wofo nyina anim se se Ghana betimi atumpon adi ya yama nkura no enka ye ne aka se de mekan akan kasa ntwi no yama omo enka pa na ninkyeremu ene sen ye de ba besomo wo yen kase bo enso awoduo na entia yenya ene se ne ukopiem ewo medilab eno wa chem odan ne patamu baabi eno no yese owura bi a osusu se wadin fisia aduanan 40 years yakohu na amu ese eda honom na chese watona nanam ewo nsie do ekoba ne sen ena we esiye yama ne bofo edimo nkyiremu eba besom enne ewiemu ensa kyeraye no sen ena besibe aye nsuo beto anase nsuo nto eno soso ye de ba besom we ene ensem ahodo ebedi a 20 pa ewo ene ya kan kese ahodo a anase ya kan kese ba ahodo de ba besom wono emodin biem aya adwenpan ne kofi mensa adwen papa na papa enwani mu kan me sorry Kwabena Kosti edi adwuma eto aso